254 Tender's finest. yes na ndegwa hutahutia nyimbo iria twendete atengerete ndimenya akora gwa gedi ahorete raundi ugwa ziete ondo twambiria ku enjoy ri ukagwa ni ajenjia wewe ocio riu gwicia ni ugakinya miaka itwo nawe uigwa gogo tuiguaga ugitwika uguo twikaga ale wahutia takarumbo wacoko korira nginya gikonyo thoko ya kauria korwo hariria anja ndakorwo ndathindikira mubuto thogithini ndaigwa riu ningi akandiagarura ndu kuona nake ri maria mekana guku thi matigathie gwikaniro iguru nasa ni hapa tu yes talipishwa hapa usikafikiria utakuwa DJ the whole of your life atazeka kama sisi na utakuwa una judge una jihurumia kushindo huyo DJ kwa nini amebadilisha hizo ngoma yes niko tukoithie muthuri witagwo riri Anthony Anthony ajerire mathaa maria ndimukoria gitaramburi anya ne ndiracitara ciume ndirakuya irio ndiracitara nigetha ciume ithie roru yathirure na igicoka ugacitara tondu riu ri ugikia wicitara mureithia ri ahota guthia cienderie mweru atira ithe mutiraigire twi ngombo imwe ngombo komugera ngombo gutaramburi rucini bere ya ciumite agaithe kemena muthuri witagwo muhia na Titus makiria maica haria marakimarira tondu maica maria matigarite ni ma kuria na ucoka agithio ni mundu witagwo Njuguna uria wa Penta Mabati anjirire riu tuikara na guku ground na guku guo na guku mabici-ini ni kwarehire kwanita kungirehe thina tondu ha mundu okikugora roka gukurehera mathina make ari kumuteithia athina mangi ni make mucii na ndukiri na namba cia Auntie Jane etagwo Auntie Jane kana wewe uria uka rucini etagwo the Pastor Jane ndukiri namba cia Pastor Jane nigetha wike atia ukimuteithie Wakona wikara afisire kurarehe thina kidogo akona reke ndiyumire tondu riu mundu akorokeire handu agure mabati aroka gukwira riu uria guikaire na marira makirumana na mwarimu WhatsApp-ini and headmaster reko master moru muno nene thukuru kwi matacoka na thutha magetekera gukorwo makiengage na muciari we ni murihira waku makoragio rega guthomithiria ciana thukuru cia thirikari ukuhota kuriha tondu nduru wakorwo tari thire ku ni mwarimu mura exchange rake WhatsApp-ini nawe wi kirabu atwara mwana cukuru wa 20 tamu no murihagira 1,000 agicoka nawe WhatsApp-ini ukamwita muyo kugaga Rokamwira aikone kwenda kumenya wewe u akageria kuikatire mwana kana kuhurire mwana akamenya njera ciakiirwo the following day agatigwo ni bathi nyina mwana akariga gwatiriri mwana atigwo niki andu nio magicugurikaga mundu wa mbere ba kuhurirwo nu ni wamenya no ba kuhurirwo mwana atigwo ni ndereva akauga hena list ya yumite na mwana uria utekwayagwo no waku ni undu wa ena fees balance ona ndatinda agikwira ndereva ndakwira ngira kiria giagiria ndereva ndu ni kwirwo eragwo akiruye ne maritwa maciana iria itekuoyo na ndari mwana ndereva gako mariaga muno gutire mwana matoe haria moyaga koguo tu no kurora akarora Anthony Kiruthi ndaroywo na Michael Garasho aciari matiraga atia matiroywo na mugecoka gutueria kiria kirathie na mbere ri kiria kiragiriria mwana uyu ri niho mutumia acoka kumenya atiriri murume ri murume ndarikitie school fees na ndararumire mwene thukuru mwana tikuwa gataroyo mwana ndarendwa acoke thukuru ukaigua ithe wa Tomu niki riu akaiga atire thukuru atire thukuru ona ni mwana ona ni ngugite ni tuguthie gwathera mwana ucio thukuru mwega na kamundru megete itaki tariu ndimurihite pesa cigana nimemlipa pesa ngapi out of that 6,000 I've paid 20,000 itigarite 16,000 katurutaga wira gwake nigetha akamenya ria twaheo mishara Nithe ndurajirite ni warikania na thukuru ithe wa Tomu. Ni anumire akiuga ndikuriha.
Arikaona gari moige matinywa kuria maramenya no macemanie nake. Ndaciari. Aruto aria marathomithia. Tondu no macemanie na muciari woigue kiundu make. Mutukanite nake haria ujai. Mugeira na mundu oinaga na bao. Eta gwatia mwanake ucio. Kanaite. Kanaite. Mugeira na kanaite. Hindi arurumia gitari. Kae guku mwarimu. Hindi guku ndigiukire twakirikia. Muranywa na nocio maria garaji. Na nocio ranywa. Taneka mwana kwa ndoni atarahija mwarimu. Urarenga ciaraji. Kari ciaraji. Riu ndukinywanira na kiria. Na aciari a thukuru. Na aciari a thukuru. Aza. Kwanja riu ngikorwo ni thukuru ta ici wigwa cia muingi ri. Ukaigua ringi mwarimu wa secondary. We nwe the principal there. Yes. And then ni hari muciari tu. Mugikaga ati mugitunganaga rimwe nake. Mwacemania nake na ni muciari na mwana. Uigua kamote ana atia mwarimu. Ni ageria na gutika ihinda ni ara improve hanini. No ndakiri ni arabatara kwambatira hanini. No age improve withe ndukunywa cuba ithatu ciaku inya tondu no akirehe. Wagirogoria thiriri. Omoigateira 16,000. Na nie ndanywa cuba ithatu. Cuba ithatu kari mbeca cigana. Tiziki magana kenda kangunengere. Riu ndoi maundu ma thukuru ndungikimarehe kirabu-ini. Na ndungiruta kuingataga ciana oro uguo kota korwo na umundu ni kunywa ranywa. Ona acoka mandi no ngamuingata tondu riu ri agikorwo ndukuriha thukuru ri uguo niguo watho na inyua aciari ni inyuo mwahitukirie. Thio muingate kai thukuru kari gatuika yaku na family yaku. Nduthio muingate. Ngumucia yaku. Ero ni thukuru ya muingi. Kou ndukoneka ringi. Mwacemania kirabu. Kou ndukoneka ringi. Ugika atia? Eri iyo. Ai. Eri iyo ndungioneka ringi. Ora they have to go to places where yes andu maramenya ni haraihu matagucemania ndugacemania na muciari tondu thukuru iria riko ni ndiri ungithi handu haraihu rigu ni hinya ucemania na muciari kwajera okorwo ni ndi tondu ona arume tingi magathagiriria arimu magathagiririo ni atumia ona nio maheana ngwire ta koguo na ni urihite ohihagia ta munyi ukiuragia ndereba aguthiaga agukuaga kaguthia agukuao uthiaga ucitwara ugathie direct wirite ucoja hau ndenda kuona mwarimu munene akora yo wabici sawa athi uingirite ojo rathi utonyete yes kamuria mwalimu what's the problem with this institution? Where is the problem? What's the problem? Amwezi kuwa kama shule zingine kwa nini tuko na acts of omission and commission orali ithogoi katika hii shule. Watoto wangu ebu basa yuko basa yupo mwite tuangalie na kuja toa hizi nini, angalie kama mimi niko na school balance. Kwa nini udriver anaacha watoto wangu? Kwa nini anaacha? Calm down. Walikuwa ready, walikuwa shajite. Hata mimi unaniambia calm down, na sasa mimi nimechelewa na sasa kwa nimefungua biashara. Calm down baba Miki. No, hapana, you cannot behave kama shule hapo iko korogocho. Maundu mara macemanagia na mari aribo marokoira maundu mara macemanagia na mari mundu ira school fees balance mwalimu munene araru aika mundu gathagetha ukona no ndigatandike gakana tondu we nwe mwalimu munene ndungigika uguo na imucoka arimu niguo mwana wake akoragwo ekiria emugi ni mwalimu riu munene na class teacher au katoto nika sharp ithe nake ri ebogorara ya mundu yokari na ni balance okanyitete mwana ogu akirwa hino abiro woneki mwambe one principal no abiro one principal agitonya gaikaro gwa kenyitanirio kagane tuoka tumekuja tumekuja mwanaku mtoto wako nilikuwa nimemfukuza sababu ako na arrears na it's running paka last term huko clear, so we need you to clear that balance. Nikuambia mwalimu tupeleke pole pole. Hii maisha Yesu akapiga ile karubeta saa hii. Hiyo balance utaenda nayo wapi? Ndio kuruma. Asante.